so from marketing department. One more home money 0249 942842 0249 942842. Na Shannon Swain, say we call YouTube nswa. Ghana de share mo nkrofo mama nso benya bi na mahweye wo ho obetumi de comment no afa YouTube na Facebook e ho so abekenka dia ma na YouTube de ne Sompa TV o kwa ahye no so say obe subscribe eno achi no ahye ama won fafo so nya bi ahwe notification of won sabo adoma no so se ne be ya ebro no bi ya no Sompa Kase3 Sompa dwumadi ahodro ebedie no won so wonsa ebetumi akabie enuano mienu na enanumre yaje adwasi nkonya e wo Sompa de Somo Medi ene akwasua ejiwa kodie mene nuabema nana ya obo malibia boga ensemnini Sompa Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia natena ye na ene waya amamre ni amane madwumadie bia ebeboa ematu wacha wo mabunu mu etimi akonkan na pagani mu ene Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aya amamre ni amane apa hontuma ewo Kumasi Abonte so Prempa Assembly Hall ena amsoma odi atudwa se ye Kenya yamrantie ni amabawa no ama omatu wo ho ache e de asomo man no a ena amsoma ne yakwasibro ne kan se ye GDP ni be pagya ye pa ama man etimi akonkan abi esika sema toto ye Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nkase mu no wode amama kase bi etise German aman no ede yemfato ho wode ohima lizikro mu London kra sei ede yemfato ho saa eko se Canada no mu nyina ne Holland no mu ne o manyina ya kase ama womo etretro mahyiemu emetoda ebisu oman Ghana ene ama hodo no a pagya so no womo adehye ehyase se omutu omo ho ede ache omo man no womo de omo kra omo ni padua eba afode ede amomo man ne nam so emenne womo pagya womo ababa ya brane emenne omo tretro omo nsakra no a ebisu eye oman Ghana so ene ama binumu a ahyase ehemba ene National Youth Authority mpenimfo ene omo ehyehye se adwumadie Kumasi Abonte so a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia edna enu nyamba beta chire ya National Youth Volunteer Program obebia no no wache se so mo ka ne se bia brebia no abai etabiri mrante ne mabawa omo ewie yesu aponsu apono ede omo akwa wura abanyuma mu a enyeye etoda yentu ye ho nche se bia wo mpotemu a wote se bibi na office obetimi abo ma manfo asetena mo akonkane a wo hyase ba ko mienu miensa se wo ya amansa nyina ba unsa na mo we na wutu eba se obi adna ni bedi na chi na se moa bi wo ho no mo a ye de abo emenam so mamu ni nyina nchekire ye akonkan Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia said ye osi eka ne nsam faye kakra enie. We have for the first time put together a program to structure volunteerism. We have for the first time put together a program to structure volunteerism by the youth in Ghana, the National Youth Volunteer Program. It's really huge. We want to really thank the National Youth Authority, the management led by Honorable Pius and the board and staff for putting this major program together. We are asking the blessings of God. We are in the month of Easter, we are in the month of Ramadan. This is really a holy month. And we are asking the blessings of God upon this particular program. We pray that God Almighty blesses this program and makes it a success, powers the youth in this country to volunteer and everybody to help to bring up our mother Ghana, to make her great and strong. On that note, I declare the National Youth Volunteer Program officially launched. God bless us. Sompa 93.1. For Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene kawei eyemra no ya mamreni amane na youth volunteer program wa National Youth Authority mpenimfo hye no we bia no no de sansemi eto edwa.
Tunia nintina chocho wuro mu do mani wonya beta dwumade no achi ama panyipa ba ko a wono na National Youth Authority wadano Yera Pius enam hagide enkane na wayo so afo be de chia no hwe nkrato won samso wono so ababi eno na nkase mu no wode akwakoto dwa etre se dwumade sonko ene abamu panyifo apa ho ntoma no esi mabunu no si na si mabunu no si nyina no ye Sompa 93.1 wacha ho hom so mbetumi de omani munya bo mbotaye wo mu tiri mu po etumi ataya aban no dwumade aban no hyehye sane abaye betumi apia ama dwumade ahodro bia ya aban no peso de ba no wotumi di aba ma na yeye wo kyeremu se ne wo konkrofo ama so a won ma ya ma na yeye pa ni nyina no gina mabunu no so wo mu dwumade ahodro won mu di ye ena ma no ebasa na sa no ntini wo ka no de ahye mabunu no kran se Gana mabunu so fesi wo mo so na wo de atu nwache ne si ye adwuma wo ma yi se dwumade sonko a wapa ho ntomai ebeye ye amomai Ghana yetumpon Ghana mebunu aji atumu se oman ebeye ye a na efriye nara ye wasede eni asudie eda ye so se mebunu se ye bisa se impo ede na ye man Ghana eye maye no yensu ye bisa ye ho se ede na yensu ye betumi aye ede ama oman Ghana enu ntino kakra yesu betumi aye ne se ye betu ye ho ache aboa ye ho aboa ye yonku aboa ye mine through the vehicle of the National Youth Volunteer Program obi ye dokitani obeka ho aboa ye de no beko baabi a obeko akosom aboa ganafo a omo ho obi ye mason obi ye carpenter obi ye plumber obi ye electrician under the infrastructure model no ye de obeko na waboa yen na ye see school dan bi a ehia e wo baabi impanyifo no agi atomu ebo ye chidom omampanyina nkasa ata ye chi enu ntina na bedi echire Alhaji Dr. Mahmudu Baumia eba ha onona ede adwumadie ne nyina ebetu udwa otumfo ose tutu otukokoso agi atomu so yase ne prekupe enu nti osuma na nemusini nana fase hene se ombegina na nemu na onfa asantimen nyina eni otumfo eni onyam ebeta ye che Anochi no ya no mafo bi a wo mko dwumade no se enso ekasai ebuna ye wo man yi mu no ese etimi etu ye ho che ede ye adwuma ma man no ni edisua de enya abre nyina na ese ye twen ma ye kase ye be ko school akusua bibi hu nim de abenya bibia na ye che ye classroom intino as youth when we volunteer it means you have certain skills are in your classroom ebe add on to the things we've learned in the classroom so you back out after school in our educational in our corporate world near ababum na ebe boy ama say you may be can pass certain require skill they renaissance volunteer intino INS ask you na djuma kon kwai e betimanya until the mesua no say me volunteer bring na metimi nya skills are metimi nya ma me ho abra ye nche ma de wo school there. His Excellency the Vice President Okasem chese to makuma so pa se uyo obi na se onya adwuma e wo public sector na se onya adwuma bia na se wote ho kwa bronsan kra be bo pa mo ya ade entino e wo se wo volunteer wo tu hu si ho eye adwuma na the more na wo ye adwuma no so no na enhance wo skills na ye den wo no nti o ma yeti asese volunteerism is something very important acha say mbra wo tu wo si wo eye adwuma dia ma o man no wan kasa so eboa na eboa am kasa so ma unya o skills no so it improves upon it. We a program me who say to watch change my idea who hear ma o mama bia na o man no so yentimi fa nipa ko ketu e bi na be o man ye wo say obi o man mu bia aka no hu bom na obo ase o man betum ani akwati ye ya Ghana mabunu bi enne Prempa Assembly Hall wonu ko ho no wo ne ena yete ye amusuan safe no abeka ho aye ka mo se eye Sompa 93.1 ye kase na babia wo bia na busuafo ye guso ye de esom style bia bi no sa wo kan ho Facebook a aha eye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana kan ho Facebook ensam a ye de ba nyina no ho mfoni ho pictures ho videos nyina egugu ho no mo koso so a na wo like na o comment wadwenche no nsusuye wo de to no na wo share ama mansan so no ehunu ne Sompa so no ye de esom Ghana man eye Sompa TV Ghana and a Sompa
93.1 FM Sompa TV Ghana on Facebook and Sompa 93.1 FM wajen channel nsusie o de phone mo Facebook eguso a ene kase ebremo no ano ye be kenkai ede amamo ye nto aso ne mfom nko mayi yesika semu kakrai ora kwampianim ayo pani bia wabini ye power sikasam no ntutuo mu ene oyafurukutuo mu kase mpunepuno wakase nhye hyekwasibuni eka ne say renowned economist na papa dia tudwa say wono de wowunu emfumso bia wo ho ene wo hu fadie bia wo ho say mampani na nadu danko akufado wachima piesie be ma bo ada one na MPP aban ebe o madwene say krochia wo mo esa akọ IMF mpanimfo ama o maba be so mayi yesikasam no ntutuo mu no matoto ede amayen ama Ghana binu mienu Ghana afa ne ya pese ene na degidon papa bi afra wo so no hu fadie bi ewom ena ohun fumso bi e wo ho enti mo kasae ena mampani na nadu danko akufado ne na ban no wo mo efede so mbesa akọ IMF no wo so no de woni safo ne nyadwene kra wo de sa nsami tu jawa bre na no pay o man hene ya dubu achetena se ewo adeache bia dwumadie so ewo Sompa 93.1 FM so a na o ma wiase nyina ache ewo adeache bia dwumadie so ena oni owura kwampianim di nkoma papa ne echese bebi o my Ghana ye gina sese ne de yesika sa no se bekoya ya gye nko nyina ene IMF nche ya yemfie ne nkyere hono yesika sam ne nkoye mayen Ghana Sompa 93.1 Ethiopian na yeko IMF enye ni firo enye fere ya adeza yeni adeza Ghana ho enye yeko chibie the friend compensatory finance they say that they want a can why there no eye ankuna market which you we je de ubetua ebo na bia no you know atia see the chop twice here dan ye no we have to stop like now people no kwa na ekokomu bedroom rebia shy kwa yin dininja ebo so be catch you say IMF and you say new road here the go enkwansienti ene de ko near de buy Ukraine near uncertainties abano e memu hu be dia wo pro no last year pandemic no yako IMF near de no mbo ayen yes so eni say the drone the name said this year is difficult next year may even be more difficult and you Ghana for na say trust here menu mienu na de enema aswa aban ye hu say aban won to men so a yan trust ni yan ka say enema we num de yan fence aban observe ora kwampianim ena yetene kan we yemra na ono so de nsusue ene o my Ghana yesika sembe bi egina sesei to Sompa Kase enim Efrafin pimienu eni dunso 2017 ya ban we betena konya so hyase so kenkan o man Ghana ya bobre sane enuoma sibi ka kwaso ma ye koya ni mana ya tesan de a kire o manfo no ena wo hyase se wo nuoma ba ko mienu miensa ebebo mayi edruma bi krampo na sem wo kan na da papa kire se wo man Ghana de hye titiw ni asante mantem kropo kumase ye da ye na ne enfensa muro ya furu se ya sansa tadwefo wa ya te denne ni nyina no ye se interchange ahodro bi ya ye hwa ni mo se yensa beka ebi yo for you interchange and office wa interchange no nyame adawro maso wono ababetena konwa se mampanyine de wo be de obetumi bia sane ye beya wo mayen sa betumi aka na efri sabra 2017 no de banyina afi bia woka enkame se be ma wo oba foforo no na no fa no ho no wetere sam na nuoma akwakoda ye nya to oba no wie ni otena konwa so ano no ensem nyina ate akwakoda din eno nam so menade a chia bia adwumadie so ye o man hene ya wadubo aketena adwamu no se da bi a wo ma Ghana yetimu no panyifo ejimi fa abadwafo kwasa na san tin wato nsa ede fra Dr. John Kuma wono yo so fa be de che yo ho sika samso enne twetwe nkomo wa ahomatrofo so bisan say doctor ewede ya wanimu asanse sika sam nkontabuo ni ade nyina mo na mo hweso na sane mampanya afibia waka so nayi se wakenkan so wakenkan ma Ghana fo bo yensam hyerahyehyɛ de manwe anyambia no sa so am interchange ni ofori kom interchange no da ba ne ye beye no na ye hwe ofoforo kwan eno so ewe kro de mpanyifo de ho nkoma asie na enje kora sane mampanyini kan ne mra bia atwam wo ya nanse kro setim wo no nyame ya dom a wo mo ne abamu mpanyifo ne mpanyifo hodro bia won makwadere wo hu nimde eba betena se hu brekotere sane ye beye a ye betumi ahwe kwan papa interchange no ye betumi ede afaso se nyame adaro
she said, say be interchanges a hodo was Santimemo. Na Yasan a quine special ring roads a quine hodo was Santimemo, but be my region, my traffic, a woman so a coforno. Nina, Mama, who approval, music so I ready. Ya capture Nina in the budget. Enti no credit so let it be at the same one no credit say abaya e crado say afie mu no say dwumadia hodua ya boboso ni nyina no abaya na be hyase ama akonanim dende yes ya na akwan ye hu sese no e break akra wo wa unim say o mai sikade ntimi fiti preko pemfa nye bibi gise ugina oye lay the foundation medical concept notes now move to feasibility studies near award of contract in money but you believe say once sikana ba a budget for it now we can begin. Near your turn and can you so for the chair ya were sika some so Dr. John Kuma and a Kasayana and what you know and yes a personal can the do a quackers a wako to coco near the Sichira Gumusade Mokafran Bibia Dempefe Katia Crab can quad and Waji. No son engineer Suma Maniboni Quabanakasi and Manako Montenso Corresasu. Sasu I mean touch engineer for coming touch engineer Bano can was semino. Sunny and Nayra John Kuma so can say went to cry. One much as ya omudi hu dwuma no ense se no te sei na maburu so je ne sei se ne onumunyamfo eken nyame adom so kwabra kase asabe kan yensa e wo fidiom ha ne no ba di ho enkomo kwabra mejo so baba na pom ye di nyame adom ene de wabrem ko se ye be ne de ya ba se be som no kre na ko ye me ko ye de ye boko anopa na bra o man he ye wodu boache etena se no ye no ya ne ye mpensam a ye boye siremu ka enu nti se ye to ahoma na ebeto na asam na wo kan onumisa wo bo ahwe na wanka Ebra ejoso mrase betwani soafo abede ekiro hwesika samso ensam so ewura John Kuma yene ni din komo wie na hu akohia se wo se ye fa ekire jampa ye fa ekire na busuafo ya nwumre mudi achi wa be fonten tafidie no so no wo hwe YouTube na afa so Facebook no a se ye bo a na eda ho no sade uduru Kuma se a esen esi ekire so e wo Swami runabout no Swami runabout na akoye nkwanta na so obia ne ba bi a woko de ekokro from de ekohene de ekotek de ekohene ehọ na akoye bomu kwan a obi aduru ho no mo a na opesan akoba bi a opese okoro nti anwumre ye kopie ho no na amane no eyetietia adise no bi kire se no kure nyame anim nie da ne da omotene da eno nti we no de anya asem foforo bi a mfa ma wo mo se ai ya kan asem se ye be ye kwan no de ama wo mo esen ya bi be fa wiem ne bi afa asase na se be ya be bo ma akoba di amanfo nya kwan akọ onwuma so betimi akọpepepe wanya kwan akoduru adwuma bere wo so oduru adwuma ene bere wo so oduru fie no wanya hode asan ba fie nyame ya adomo a akonya hode sa de sefata ya adwuma no enka beboa wo mo pa nanso so no Ghana mpanifo no bi su ene won ban ni one ye binti no e ma nsam no bebere wo ho no mo a mpanifo no ka kire wo mo a so mo mfoma ni hui pa se eni a eya na wo mo nta anyini anwumre kwadu o maame ba ko se wajira ho kokajetia wajira ho bro bese dohwere bese ba ko ni akire sebe ya obetimi anya kwan kora atwam afiri benkum akonifa no anya kwan akofoka akokajetia no osone boto ne bag bonachi ena ne nananom mienu ensa ekura no a kire se akoye bibibi a ewo ho ade hye no kire se ehadwen se wuduru ho no mu a wuntimi nko ena wuntimi ma sabi se wuye obi a wunnim krom kakra bi a wahwe ehyen bi ebetwi ade afawo so ane enim sade ye nuanom bi nso oyi su trotro no sade wosi eduru ho no mu a wosi yi kacha wo ho pragiafo number bi abobo yafo number bi ena saa kwantia no abi kokajetia bi kofori krom ne ade no ehyen no ekwan no ho pe no ena baabi a eni kwase ye gira no enuanu bi nso agira nti akoso ya ubeduru ho no na ehyen no akere so se wo ye obi a wo tware kwam no wanhwa ha wamu wani na ho kakra bi pe asam no be ya asam foforo mansam twrofo anya asam foforo aka na ye ne ade hye ne bi di nkomo ye ntie nsam a obobo akere de maye efi akọ bo ho no ere ye si aba ha ye efi se o kono o ba go so ba ku di so bi go so kitwa ka kwa no pe wan we saba pedi a eni sisi a no eni e o pe ba bi a so otwa say sa dia iteji nipa dia o mo so e ba so ye do be di go so o mo so timi ma o di ba eni se sisi a
Yana has a wide decided to know. Which we for her. Yamano, a man could dig a bar. Was out of good two bar. You will be a one fire, but we saw Bayam so share Bonache. Chimneys are good, so I can't send you. It is also Bayam one day than us. Sabosh and washing. It is a hidden. Only the answers I had the answer good soon and what in the cost. And now, in 20 years, what the Tapo Council become one. And clear pay. You were quite a hardly political required the answer of war. Then we have saw the Tapo and so can't be a Tapo Council for us who are Casawache. Yes, and now, so all my Tapo Council, it's really other said the answer to me. Where my said they chop up great mean chat. The budget. Now when you're how bad at the brem. They say they traffic guys and they perform like pocket you. But like I think I will bet them like what I can perform for an okay. Say some men not to play who's an amako. Traffic will be this you know. No, but I use Ganagas out over from Coca-Cola to make perform on. abusuafo nwumra mudi achi e wa ba fonten tafidie no so ene ade no wada roma samo ba YouTube ho na afi so Facebook ho a ensamo aye bo akire de amama hu adanse de nyina no a yanwene e de ato ho no mo a eda ho sade tie pepepe yenyi bi emfamfiri mu kasensam twerofo na sabi ye wa adwempo bi edi asem no aye kanachi adwempo no nyina no ye papa sebe ya akobadie betimi akoso na manfo nwuma sam nso betimi akoyie wonya kwan akwadwuma de ba ko ya pa ne se wa bre na ope kwanya kofie na wuntimi nkoduru fi ahomache obasan ba adwuma libia boga wa hayi e kira ahomache no miensa na ote ha obe free fie ha se yakoduru fie no na koba no anadwobe no nkono ene ade no asan ba no pa no biem e ba sa wa hwe na adwuma wura e kwa koyi wadi nti empanifo na sam o mo ka no ye sere wo mo wadi ensamtwerefo o mo yemfere o mo yemfere ne yenkase bia ye ne ye paasam so mo ya ye beka Oma anyenso a yebeka mfoni no eguso da ho nti uba ho no mu a dama ubenya bia hwe Sompa FM online da ho no mu a kone ko hwebi kwabna yeda se na ansana be kono asem wefu ani di akire se ne yewura no aka no fo ani di akire ne yenhwe ba bia ebekwa akoduru since 2017 die emotwe on se ahwefo ne atiefo wo gidie mapa won semtwerofo mu enu nti asem bia nwumere yebetena ha no mu a yebeka bia no mu wo gidie mapa enu nti na bia sa wotena fidie so na wokase bia abono miensa obi a wote sa wokase abono miensa bia no wo hwe ne bre na ebono no se nuru sa na kese ebi wo so timi kasa asabanya nokore aye nokora kan semtwerofo aka dadadada ento mu wo gidie mapa ba bia asam no ombeka akosi yensu yebegina ho ne abamane aba omachi ama ya bohu dawuru akira mansa se nsam ampanifo de to yanimu no ne omo aya akodu ni ba bia ekoni na sai na mo so gye no omo twa ye ntro anase omo ka asempa na akire ye mo medasi I was your phone your turn kan aye kwabna kase ya mane boni a ye ne no ewo ha no no akoro ye osaka kan kase bonti na yati ni hwim e ma ne koye ene ade hye binim kodi nkomo ne se ne watwaye wo fiduam ha wadi mu amane bo abasum ye Awzani ebuso e ka mo se Sompa Kase ewo Sompa 93.1 FM so Sompa Kase ewo Sompa 93.1 FM so ena busia forma so kuzu amutie na Facebook wa aha Sompa TV Ghana ena Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana ye stream live honomo ena Sompa 93.1 FM wadwenche ne unsusi ode to honomo a egusu ede kase ne brem na ebeken ka de amamo yento so na yemfamo nkogu masua ho nsensemo na yenwaso nkokwa menkromasi aponomo na Sompa Kase3 nso a yetie for pa twere amponya nkrompon base yadomo a ohata mu nkumachi ehiramo ebeka Kase3 nso na no pai ye no nsia kase mu ne yede babetu munim se suku nkwada bebra pem se nyankopa mfokwam no kofa fiche kakra bia wa hwe a wo mo ekos ahodo a wo mo ye okwa menkromasi apon kwesebro ne ka bibi se agise wo mu dife ebiso mu school fees awo so mutua na omutimi gina so ede koy o mu registration a ebenam so men nso hwe a na wo so mu tro no o mo etimi twobien dodo no a entimi ankwankutua na no mu no panimpa wana hwe ne amansa din komama kwa menkromasi apon no Dr. Norris Bequin ene ne din komama no woti a eye Sompa nsemtwefo na so se ade ne nyina ne se enkwada ne
pii wɔ hɔ no mu a wɔma wofo de sika na ma wonum ebi di akwa kotwa bet ama sika na hye ebi soso no edi sika na akwa koto uber nom car wɔn de yɛ uber ne ɛyɛ boat nom ɛne taxify ne adeade ɛwɔ tech ne mpɔtam wɔn mu a wɔn egi sika no gu wɔn botom eti sukuu no kra no a wɔn awofo etiti wɔn ma wurem do wɔn ba betu mu no ɛnyɛ no na wɔn adwene ɛwɔ soɔ na suapɔn no soso no yɛ nhyehyɛeɛ ebie mu ema kwan kwasibro ne kan sɛ ɛyɛ extension sɛ bɛyɛ na nkɔda no dodo na betuma ba bɛyɛ wɔn registration a wɔn betumi ama nnɛ nsɔhwɛ no wɔn tworo no wɔn nyinaa betumi akɔ akɔtworo bie ɛnam so ma Dr. Norris bɛkɔ nkyɛ sɛ ebi egyina sese ne deɛ ehumɔbro bia ni baabia ne ɔmo ka nyinaa ne sɛ enkosi so mbɛdi nhyehyɛ so na ɔmo etima yɛ ɔmo registration ɛmɛ nnɛ exams ɔmo tworo no ɔmo etima tworo bie no ɛnya do betima yɛ nhyehyɛ bi ade abɔ wɔ mo yɛne kan kotie ɛyɛ doctor nkɔmɔ a wɔne yɛn bɔɔyɛ na afei yɛn tinsi suapɔn no mu na yɛne ɛyɛ nkɔdaa ne bi nkɔdi nkɔmɔ Emra ne kyerɛ sɛ candidate is somebody why register the courses where share the fees percentage of the fees 50 February ye share semester na se no ye ma kwenya copy bosomi mienu enefa say next week ye kwa control ye mid semester examination enti ye ma obi akwenya say on register the courses na o check the needed percentage also check ya ma extension be say empreno wa went to me entry no na say wonye krado say ube to our addition the system no actually say or say went to me and registration no of courses now when you as percentage na ye kire na say automatically what na the other the abede they say en kola bebri awofo no edi sika na ma o and so montua omo de ye business ebi akoto uber ebi mybet.com na say uyo school ni na say u school na u school fees you say here say you dey running school no na o de koto uber and now o de ko mybet.com na say ediwa say I know the NHS say o adisa no nya krado so be ade Abusiafo nti Kwame Nkrumah suapɔn mu ne yɛkɔyɛ no a Dr. Norris Bekwen yɛne ne kokodi nkɔmɔ no ne hwɛ ɛne amansa di nkɔmɔ ma Kwame Nkrumah suapɔn ne nyinaa ɛyɛ registration a yɛse students bɛbura pem wɔn ntimi anya ɛnam so ma sese so mo bɛtoa so mo ntoa so no kwasi bro ne kan sa agye so mo di fair wɔn courses ahodoɔ ne nɛ so and almost so exams or miss semester exams also much church no and then almost shasiye enti no almost shasiye ye busasa nkoda babura pem no a o mantima nya registration no a age so mu di for mo courses no enche se be ne enwumre bia na bibitimi kosoma o mutimi nyina o mutimi FM yanko o mano so ne SRC president ya o wa Kwame Nkrumah suapon ni mo owura Michael Aboa nkodi nkomo Michael Majoy wache o minia ne otiefo megiri se umpom ye bibia boko school students no so bibia fine wa hanom say ye de radia se na ye busa se every last week no a na ye nim se unuanom bebura pem 1000 no mo ntimi nya mo registration a eno ntie ne mo semester exams ya mo hyase no mo ntimi ntro bia ye tete saje so mo di form course no bi papa bi free Nazareth by ma no mo timi famu ana engagement any management na abo at this moment and no so deadlines are management they my granted the SRC and no previous deadline na 24th of March management announcement kakaka in this moment no na SRC ni management engagement be share na extended deadline from the 24th and Nyamiadum management so tie yasem and omo extended about 70 people 70 people no ye share with students be in school fees but SRC management share every year bia ye ma student scholarship your friend no KBN so and KNUST BSG for about 2,380 students ye more musika kakra mutumi de settle mu fees kakra more mu itumi do 70% payment deadline payment policy no ye share so ye the another extension to management anima and no we nya response but ye share the course in the now it means students no obia to me the exams no without any issues
no na HSA be engage management on their latest poster. But currently, they are possible na the management are so as to say bibia into mankosone. The unia number bra pemunu ano muntimi nyom registration no entiase bi adwuma. Me hunu say entiase adwuma from their course but no shouldn't make us feel say their management I lose kakra that but if you take the opportunity of this window I be sure say SRC no so which me really more scholarship among students so it's me your fees currently say about over 300 applications are you be sure na you dey conference it abo yin anu kakra na so meet me 70% deadline. But you should say the management abo en kakra ama nyametunya koso in smoothly. You should say in the coming days no so students no benya so be etunya atro exams na afterwards no so you should say any students be din common kakra or more genuine concerns or to meet your school fees no na house na abo mo kakra. Na Michael unim se unuanum bi wo honom a wo school fees no ma wo for de ama wo mo yesi ebi de akwakoto car e de ye boat e de ye uber ebi crowd yo mu sika wo school fees no akwakotwa bet amana sim unim sa asem yi有 few cases where students no be a day omo sika ye nyama kakra nya information from various interviews near have here once I do in kind say you enroll about scholarships about 2,380 students and we almost school fees kakra no interview na no and who say students no be edi omo sika to nyama bi omo dia to uba ne ade kakra and also you tuminya ho reporter ye share mo na asa now no yentumi hu say no crasem there but no issues about so during the interview. Oh okay moni omudi nkomo no anamo mo pem ade amo no mo hu say bidio mo school fees akwakoto car e de ye uber ebi so e de akwakotwa bet masika na hye sa en common na course o interview no but e be hwe na ha say no kre e wo science mo kan ya enti efutuo ben na ade mas unuanom no a wo mo ade o school fees e bo sa abrabo ne no wo school mo hono de efutuo me pese ye ma etiefu so tia say issues we kofo kakra o mo do school fees aye nyama kakra bi no should not drive the attention from say students who are more genuine concern say to meet your school fees and no na say hwe na yedi mu akotene because o share nsem na course na majority of the students no genuine concern to meet your school fees and no na asema say e ka ho asem but for the very few no do musika akoto ubane ne ade no I'm hopeful say omo abetuma find omo miss e redeem omo ho kaka unuanum bi ono ma ya ho kire pa ya anye se bia o ma kodi o school fees no ya ho kire pa if you no I don't blame management so much I feel that SRC no o mandate to say you betumi ahwe na kakra ya boa ya ho na ya boa enuanum so ya therefore so betumi aboa some of these students who are we really appreciate it as an SRC na ya welcome sa M1 so yo enti wo se ne entiase ye adwuma nkomo kokọ so ma entiase ye adwuma ma ye makwan e ma nkwada ne nyina tumi twro mo mesem no no incidents like that it bia boko omo exams no boko Mike Eda say bibia ni e besa ba onche ne no aba beto nkomo no so nwumre mi na wase why. Okay, that's the answer. Michael Aboa SRC president ya wo kwa Nkrumah Suapon nkwala bebura pemo a
nanka yenim se omantima anya registration a na yenim se ene omomesem na ehase no omuntimi ntwirobie na age so omukodi for omo courses ne ade no ena ode tu yenim se nyame adom enkomo no ko nanimu a emampanim 40 ase a ene obi atimi twa on exams na mum wo case ni people se nyankwada ne nyina ena omude omu school fees akwa beti edi bia akwa totoka omude ye boat ni uba o campus ho na mum bi mu hono mu a utumi sa ahokyere kan ahokyere fita eno nam wonyese bia wage school fees na di bia ni na enawia wo Sompa Kase3 so no ye kokoma se technical institute KTI ko hwe senior school placement system no enho hyehye ne ho dwumadi sitie na nyame no kwasem ni pani kohwe wo koduru na hwe senior batan bi tete ha ne nkoda ne bi sugu won mo yamunu a na sanuema mu areho eno na batan bi kira se wo munya waya kefo pa na omu tie gina gba mpunu a nyame no kwasem ni nka waya kefo bo mu nsam de ama wonom ne nyina no yesa kwan ya waya kefo fa so wo mo maken so hwe no wo mo ni nye ho de di kan de atoso mienu wo maken so no wie kura mpo no a bia ya hodo a wo mo de nkura no kokoto no akura bu onu makuma se no wote hwa na yatete no ama na nyini wo ma me kura hwa no wote wo be woni ama no so no da framantem wo ba bizuku no kura ma me nim ho a kire brofo kasa mu yese gogo wo kogogo ansa no hu ba bia suku no kura mpo no na tifi na na afo kokko wie eno na batan na kire se sanu oma no wa ya kefo ye no de nyame no kwasem ni wo mo kaso ma ni je ho ba bia na wo no boa na sanu ntino empanyimfo se won ma dwurim se ke betumi kura no a wo mo ma ke so no wie on famre suku ahodo mu akoda bia hunu grade a wonya ye ekwan a won fa so ma ke no se ne be ya wo kina bi no ekoba se school placement ne ba ne de akoda bi koto eba bia ensem fata nipa no wage atum sese ne wo se bi twon so hwe no ehun sunsanso na ba ede amano coming Thursday May 2 weeks and I'm a another placement for KTI and MVTI Swami with these two schools. Nti ya wadano we be check neche se onya emobia and omo yese enne me samra me check e don't na mo ha onwa already ya enta enya omo nya approval enya schools no omo na be check na nti enne sisi ade me check no ha instead se me kwa de me pesen ka o man panyini bua ye ne se enkura ne ye examsa omo pipa na omo tworo ye omo fa pipa ne mra na awofo bia kwaje ne badie na won hwede ne ba enya ya me ba me gini di pa me ba me gini di enipa be 300 and something me bat me di fifth only 6 position that 6 classes or your guest prefect classes or bar from 3 or your guest prefect me bani ni madie won na arehosem ni se exams buy de me bani yi wo susa na ni nyida say enko remarking kaye ko bate hwesika ne nyoma na omo gina ye besa de na ko school ehun na ai beye dene amaye ti medium iskani se akura bie pipa ye ma ke wi a omo family school mu ho na ya wo fu no yen hwe I was your for about being here to 1 month canon and watching no. Yania Santa Manta mo connector at my free senior high or also bro ben sudin como at the farm. So far, so good. A buy no and Kalana Dudona na ya di umu ya place umu any muka crebi dear yam place umu because of 1 or 2 reasons. Reasons in it be to say schools no fire no any Akalana modern mono. E match into a basa na choices na wafa 6 no onya mu bia e no basa ye ma akwanya bebre wo ho se abatan no ene ahwefo ene ye mofra no ebeko online your friend self placement no mu akopiki school a vacancy ewum vacancy bebre wo ho schools bebre wo ho na die wo mu ni se okọ no ma die wo pe ena ofa either day or boarding na wafa na wakotuto wako school mo wako ye registration na wakotuto nioma na quickly ni wako ye bie school emofra ne ko kakra na aka akire ni nsu gusu a omunso yeye first day no mo ba ha na mahu dom a ewo ha ene no timi se dom ni so atekra to his barest minimum it means say enkola na dodo na ye pia wo mu akogu school mu ne
ya tane ke ye free senior high coordinator yo wa Santemantemo Yero Subrobe and a Kasayi. Yeah, can come and check a cram or the aba or Facebook and fa mamo. We osini din ede oyibo boatin or achima nebehin or say obi bien honomoa or NDC amanyokuno officer sabre obetimine Dr. Alhaji Mahmood Bawumia dia feso into the near waka and I said Dr. Alhaji Mahmood Bawumia necro nemum nentia and koma lawyer Justin Kodia from Pon on the new motion nemu so babedi general secretary diama or sunukuku and pipi amanyokuno Kojo entry Steven confidence or say good job na yankoswa na yansum ewo Sompa Charles Manfo say Sompa nie news nie or share live ewo Achia Mountains yo na just any humpa ye no no hubi e dia ma Sompa ne yakoswa somo papa mu Ignatius Kwame Dazi or say Sompa ye mama kwabo ya jimusuo Emmanuel Ajayi wodi ne sema mo ya fache mwate or say Ima Designs shop hono butua or share live da che hine Bawumia Pinto a otoso na anase num USA or say watching you live from Techiman na Akosia ene na naya or say nice presentation pa ena mode maye enyumre as you for koswa ka ho or Sompa TV Ghana cause you ho kakraba ho kaka yo yanko anim nene amanfo de banana de atwim ka ho Sompa TV Ghana or Facebook na Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM or Facebook ya gusu e banwa na ye di twim sa de mamo ye nto so na ye fomo enko owura Ernesto Usu Bempa na tena ye wona hwe ene amansa de nkoma Ghana Gas Company Limited no de atudwa se ba bia agina sese no obeka mamansa nyina ate we ne prenye premfa so obi bia nu hono mu a obesi mampani na nado dan kwaku for ne MPP aban wo mo kwan wo manam wo mu si omonam so sese no eye se omai befa ne ntuma papa fra na economy no asa sorry bio na enema akonkane wo se saa bia no ena aban ne edna ni kire nto bibia obesore se ase wo kekansem bi ama aban na ni so abiri no ama atwe aban na dwene ede afira no mo a wotutu ohu no ora Ernesto Usu Bempa kire se saa de ne enya adwuma ekuo bia ye from se fixing the country movement wono ene ye convener woda no ode sansemi to jowa bre ne wo mo ye nsamtwefo nhyiemu na one nsamtwefo botu mai kakra ene wo che se mampani na nado dan kwakufu do kwam bia so COVID no eba ye ene Russia and Ukraine fon to koye ekoswe e ka obi na asa niema eya gensamo niema mu ye dren ama Ghana for ekamu na jesia wonu ma ye ene na ma mu tutu no kwambia so o my Ghana economy no besa sorry bio. The reality is that there is a global recession. There is a pandemic that is hitting the bigger economies across the world. There is a problem. There is a war going on that has economic repercussions in this country. And nobody should just use that as a political advantage to score just political points to suit their own political whims and caprices. But we need to look at the crystal ball and say that despite the shocks, despite the problems that we are going through, Ghana is working under Akufo-Addo. Ghana is working. Go across the globe in America and in Europe, you cannot afford even a cooking oil from a supermarket, just a common grocery. You cannot get it. Fuel prices are escalating at a level that it has never happened in the history of the world for over 30 years. People are queuing for fuel in almighty Britain. People are queuing for groceries. And we sit in this country and we have an opposition leader who was so incompetent during the time that he led this country when the Abzafoni din the Ernesto Usu Bempa dodo na sanamranesa boa papon wana kasa de Ghana Gas Company Limited nei eku efra say fixing the country movement one ye convener de meku no nsamchefo nhemu a ene won mo ye no de sansemi tudwa ye kwa francho bronkom na eno wo afija kwabre south mensi ni mo ebusia from an bo fro ba na nya de kra ora bia wanya fie no aduanan mienu somda velari
ai som da no na wa kire se wono ne mfafo ne nanfofo na busuafo te wodi nkoma no se se ne meyam se beyam no de kire me kwachia na no ba wo sore so kwa kwachia na no mu a nipa bi no de ntedenta ko boni tuo ama me ka se de woti na no wansie do ye ne som da Velawi ni nua ba my friend se Emmanuel Velawi di nkomo e de fa ho ma se ne woti wonua ne wo no wo boyemu enchemu na me da so na o fia me so mo ba o me duru anwure no mo da me ma ho mo me so na anapa no mo ye nipa tu ene ba me ho mo na me chia mo mbusa mo akon so na me ko adwuma ba no o na ye te ho na dibi nkobo ena me so le ko da ye ni na me ura me dem no so ura me dem nti me makoda ade be chin be tu ayi ho no ko me ma heta me so le ma heta sana o minian mo kare na ena minian be bo me gate ni se bla na ye ni ti no o se wa kunkrofo ena me so le me se wa kunkrofo o se wo da ne ni mo me so le ko na wo butu ho usuturu no wo butu ho mo ja ni na ye nanim me ko na me yi me fun na me so touch no na me he ne ti no me bla so na chi ho apega me he ne ti no me say nyame blana kunu ho mintimi nyina ho mintimi nya he dimbiri kasa ba bebi a order no be bowura dem ho o me ne pa fo na eda o ba o be kan boys o me tu ne ba no me kan boys tu na mo fo na eda bowura ho no mo so yam si o mo no mo so yam bu sa say me bla we no mo say order ho no say e ho ese o piada valanda na wo ho no e bia na wa sori kotore me say me tia mo say me blana papa na kunu ho mintimi ga me disusa ena me sare ko bebia okunu to na me frɛ blano ena ojiso na opie ba net opie net tu nikuta no se bla ni pana wo se okunu no onye kromfo o me bla no se sa na enochi no ene ye ni assembly member yo Bronco electoral area won manya for Philip Sakode ebedi nkomodi afon bisansa so e won wan kasa bambo mu nsem eti sei no kwase me nyame Bronco de maka ho nsem bebrebe ache security no enye ya ho bambo no enye two Afrancho police for na omusha yehia se yenya police for no bi ka ho ewo Afrancho police station ho na BBC e omobo aboai eto so bi mkura ka akura omu ni bi ndi asem si na wa obekwa kwa report wa amfa wo ka na se police for na bi so momodin amfa ne private car mo wa edine omu ni ka ndi mesre na akufu adodan kwasa omo wa wo mu na omo ka no ho manipa bonefo adoso okuri mu ye je ofon ye twa paso si so ye twese kan si so ni ye je ofon mu twa bi because of no sem no e koso Bronco no so ye nya police station be me ensa na Bronco a be akra be beji ensem beji ensem near your Kenya assembly member your Bronco electoral area Yura Philip Sakode I was on fire and toss on from Fro Philip A.S. Sakode and some no any from consent for more. Now Bishop Stephen Bosumcha Yenso a Sofopenia John Wesley Methodist as a phone and FA Mekuma Bontenso Wadano na enkomobia soro wo mamuye Sofopeni oda Pillar of Zion Church ya no evangelist akosie wansam ode kokotudwa e Sika FM so ne nyina se asori sika anyembia no sa asori ba ho kire no a wo se ekokoboa no anasa asori ba de ne ho kire no a yemompa yema no na sofo ho kire no a yenyenye collection yema afode mfa nkoboa sofo abra asori ba ye bompa ye de ama no enam soma evangelist akosie wa ne nkomo ne nchechemu anokọ se asori sika de yemfa nkɔhwɛ asɔre ba na mmom yɛde hwɛ asɔre no yɛde to instrument organ nom ene dwetan nom na yɛde soma asɔre no a toton sase de ma asɔre no na mmom asɔre ba de wo de wo sɛ no hwan sɛ bia wo kyere wo na yɛse yɛkɔ akɔyi asɔre sika na bia yɛde aba bɛboa ya bomu ebi kra aba bɛbomu busia ne adeade a ɛno ɛna sɔfo panin a ɔda John Wesley Methodist asafo ano ɛwɔ Mekuma Bonten so Kumase ɛyɛ Sompa Kase3 ne kodi nkomo ne yebusan sɛ sɔfo panin wo so agya Yesu classmate foi woka ho na nsɛm abani o ubua ne senie ɛno ɔkyɛ sɛ sɔfo di asɔre sika ma ne yɛ ya asɔre ba so no odi asɔre sika bia ɛyɛ ne ho kyere no a ɔsa asafo no ɛkɔnemu a za odekan yɛ ka asɔre a ɔyɛ composition of righteous people and unrighteous people nyana yɛ apapa na nyana yɛ bɔne nyinara ana yɛ kabom na yɛ asɔre na asɔre so wɔ basically a human institution a nimpa near form asɔre na yamena do na ba Canada ana adan a confort do abaye spiritual group na stem there bear each other's burden when say
yɛn de so nkokoro yɛn boabo yɛn ho mura asɔ sika yɛn fa mbɔbɔsa de kan yɛn fa asɔ sika mbɔbɔsa yɛn fa mbɔbɔsa ma asɔreba yɛn fa asɔ sika mbɔbɔsa ma ewiase mba demom sa asɔreba no ho kyerɛ na sa asɔ no adondu wɔ yɛn ho a ɔde yɛbɛn na mboa na mbɔ na yɛde bɔ no yɛn fa mbɔ no mpo da ɔkyerɛ wɔ tua yɛn ne dam. It's not the principles of the church. Sɛ obi wɔ asɔm no ne de no ahyew obi wɔ asɔm no yɛ portrait na ne portrait no asɛe a na asɔm bɛ no nyima yɛkaka yɛn nsa boa no na yɛdze aboa no sɛ asɔre ba bi ɔntumi nhwɛ ne ba bɔnkɔ school no a yɛma scholarship dɛmɛnda bɛ nyinaa ɔyɛ asɔre no asodui. For way of Penia Wada John Wesley Methodist Asafuano War Amakum, Right Reverend Bishop Stephen Bosomchi Ayensu. Afei jodi emunsem na sani o magana ya dollar ni cedi ye cedi no ankasa cedi ne nyina nim se cedi ne de wonsi mpia no a na ekoro na ja dollar no de animu na ehimwo na ye komonten so kokohwei se na cedi ne da fam wa won nan a dollar ne mu nsam te sei wo manfo won mo konkrofo maman so kofa nneoma wo de cedi ne dollar di dwuma no sai na jodi emunsem esibi ekoro na wa bran nsem twofo kodru monten so no wo mokọ miaye me ahodro bi ye sensika bi e kan se black bucket no ho no mokọ ya ni ade hye binim kodi nkomo no mo kyerɛ sɛ nyame anu kwasɛm ni sɛ ne dollar no ahoɔden ne wɔsoro no asidi ne dafom wɔ ne nan no de ha adwene papa pa sa ban na anya bibi pa bi amfa amoa ama sidi ne so ahoɔden na ntumi ankɔsoro a enuoma betumi agye sini benkum. So person auto $1 7.7. 7.7. And you swear pound so yes. For pound so 10 cedi. 10 cedi flat. Flat. I think the 10 cedi back and then £1. I saw on your the cedi $1 over time myself. Oh, cook the cedi now open to 77. And yes 7.7. As me cook the cedi na me per pound so. I only do the 10 cedi. I just say 10 cedi. Na euro so me cook the cedi na se me per euro. 83. 8.3. And I said, we put a city in pounds out of the mamma say 77 pounds. And also could have 97 500. Not euros, so we put a city in euro or and also Betia 84.5. 84.5. I guess 8 cities 45%. I was your Ghana de shebin ni wo mukodi nkomo fa sane dollar na hoden ene cedi no ACV echere kaso. I was for inform nko amanfo nkro so ne enkoren sem kakra sisi o hoye de mo hyase de free Australia bonten so na Australia for yeso omu wo loto bi a wo mo tetwa pa na eduru memene da sa no a amanfo transfer mo etwe mo pensa no mo twetwe loto pepesi etratra no mo hyase weke a na tu sure no bom si yakridimu a je ne no mato de na ne yase a wafo mienu bi eneja womo etieche womo wure mo kakrawa no mu susu bi a womo atoɔ womo keka ya waki ya hu se tusi o we betimi abono eneja omne ko hyehye so yese wo Australia bonten so a womo efre ne Saturday X Lotto draw ya womo ntutu na se kra eja wafo edi womo de womo akotwa mu loto akotwa mu tusi o na tushio ni bom sama wo mo no yese ne honom na sentase na na chi wo mu se ne subre na ba je so mu hwiri kosoro ba fom de danyame ase de da fom ne ade a na manfo ko bi so mo se na mu loto no amukotwa ye no a mo se modie no say na mu di ye no mo che se oh nyame ya adom ami adi be $179,000 na eno na manfo hyase se oh ene ese ne Nyankopɔn atie mu sufre mu hia na mutimu ne ade se de abrabɔ ne ba besesa ema enkwanfo anasa bi na eja mudie ne ade nyina no monum ngoba bewenam na modi nkwan papa ne nkwan piapia masase bia na no ne yase na anu ya na awafo yi o madwen se ne wo matrase afa pran wo musika no kwa wo de befa so na wo kono makwa akwaji sika no wo muduru honom a say nya $179,000 no madio yeso madi $1.79 million yeso oba ne munu ya kum afenti sikai ofri se osi ani kunu bobra koba ye ne ade nyina no wo mu hu bida sie se sika no ba bia danje ba sa no yeso wa na kum
ma sesa one ne kunu ne nyina kwa ya sabia ko bonsu ne ade a ese de omo ne so atete wo mo yese enne amanfo ato champagne akọ toa pete wo mo so a aseda eno mo de banyame wodi lotu na ko da nyame ase lotu ska asemo se o botu ahum lotu ska wodi lotu na ko da nyame ase wo de je sofo je sa edue so mo ko so mu jia tai ta sofo je yana ba wo mse ba butia lotu cha na ho ahwan nwanwa ediniu ya nsemo sika de nyankopon won nsemmum sika de nipa bedru akiri ediu ebisofo ye ko wie wo Russia no Ukraine ntokwa ye ne ya sore no ho na Russia man no mampanyina wada no Vladimir Putin ene wasanso masrafo dom won mo hyehye no foforo kra akọ Ukraine man no won mo apu ye fam sane ye be ye po ye fam so won betumi afa won nyina no mum na won ma je o man ni kro na kenten so eno nanam so menne mampanyina wo Ukraine man ni mo won mo nyamfo Vladimir Zelensky won so de ato dwa echezerwe wo bonsam wo be kolo battery wo kọ no de Russia for no mbeko na so tumi pa de wo ka senyame ni monyansa wo ntumi wo da wo hwe Russia for sane won ma ho de sitie won mu sibi hyase no kra no a no mu nim se ni wo mu bosome won be wie Ukraine for nyina na se atimi atwam ko bosome mienu na se de wo tia no motie de ne nyankopon ye kese wo mo ka de akire Russia man no se de wo be ye bia no nya de Ukraine man no betia da wo be ye won ma fam de honhom fam ne honam fam sane be ya Ukraine man no besan so atie sibiem na ne o ma hodo won ma hwe no won sa asanso akabio awzafo yenyina we suna anwumrei ensamo a yensam twefo pensemedu katawre mrantie tehwe so kekese ne enkonkonsan ye kokodi yenyina ma yesamfo peni Benedict Asante yebu atwe pentena ho samu ede suma yemi no si yemfam som wo no awzafo yemfam ensiase abrewa bia ne siase ye ne de no apata ne bebu abono ya nkoso so a ahwe anakoso ya ye ba peji ne sutie sori nko na ye kwani ade asede ma production team a boy chidom rante ne maba wa wo mo e wo Sompa newsroom boy chidom ma yetimi be som mo enanwumre kuku a Veronica Jando akoso ya somua kwabna kese sofuma mi premier ni Murphy brutal bright entry na yesemufo penny ora Benedict Asante ebo asoso no tenase se mu nyina ma yen ma ba bia wo bia no etimi ebebe somo na papa yo chinchim fidie ma yen afina okubuza ora ni frose ai technical guys ni nyina so se do mase o madam mo ne chinchim ne ma no a de e ko wiase ntinten fidie so Facebook a mo de mo comment no ne ade ebaye cause ya yankwa I was over you no mienu ne tenase ya ba no pa ya saba so manumre nyame ya ma wo chena ya besan so bebiem me din ene akosua age wakode mene menua bema nana ya obo amalibia boga libia woga ya so akọ na nso abo awie mantie hene won na badwafo won ba betenase asem mpanipa ene